Nigikeno kia mundu oro wothe agimara kugia na mucio wake no ni kuri mahikanagia na magaikarania na magatura matari magia mwana ni ndifata na mwana piu todo na ingiona mundu ari na nda yani ndwaranaga nake kana mundu akuita kana nderiririe na ale korodini. I really cried. Yani ni mimi nimeshika mtoto kwa mkono hivi after all this while. Mtoto mwenye sikuwa sure kabisa nitawaipata. Lakini ndio huyu nimemshika, nililia kweli kabisa. Ilikuwa furaha ya ajabu. Nyitanira mwandiki witu mwihaki wa ndogo akimurika mitadi uko na minyamariko iria andu taya mageragira magicaria mwana thiini wa ngarama ya gwitwo muciari. Ni ruo rukoretwo ruhinyiriirie ihinda inene muno. Oha Kameme TV, muthegi wa ruriri.